Vari danu ni pamdekan ni Yeswa livu-livu nu ciri-ciri na. Rakwa bat-batu kami kapat na. Nukapanganan na uda panipita kaniyuani du arwatawam. Tusira ngayu mapatanatanang sunang kumdasya matadutua kanu panyisingin danu mamramrat durakwa panaralayana kanu tawa matyagumundu satukay. May uya-uya siya makamiring siya. Taipanganan na uda pita kaniyuaniwu kanimiruan na mabi ni Yesu. Tasi Yesuam yung kadno kano yung nuni mawakwakra na tawa mirwa amabi. Amuro nirakpan da sira kapasdep da sira do pamumtengan. Mangido ikadwan naru. Tama kuya brana. Amnu kanangam aru tawa ni umanu yung do ni panganan na uda pita. Bilang danu maakiyam kakalimanaranu. Ikadwan naruam kamanrarakgan danu tau duyutaya kanu mangananaw ni wawalam niya matadutwa. Kanu karuan danu panpanyusingundam may luvu-luvut sirado Yerusalem. Urakwa panyusingun no mapatanatanang sunakam da siya matadutwa. May ngaran si Anas hakani Kayafa, kani Yohani, hakani Yadisanta, kanu ripus na magaki ni Anas amyen sira dudang. Nyang ida sira pita kani Yohani du tangayinda, akapacicida sira. Maniring siram, donjin na ni kapuan nuyuyat niya, yani umiwak-wak do ni mapili atawang. Sino yan ni mantanin nyo su uyuyat nyo? Nuka nang ranam uyatan no sa resipita. Amuriw ni panchan na no. Inyura na panipanyusing naman na kanu kamanrarakanam. Nusimianjin nyo so mapachicijamin si Charuya. Doon naman kani mapipapyaso ni mapili atawuram. Nak-nak menyo ahi sediatawan. Una ni pita tanak do tangay nyo no tawiya. Ani mapiara na. Amuyuyat nungaran na ni Yesu. Tao do nasala. Ni padket nyo do jujika. Ni piruan na biyayin niya mataduto. Uting do sa isyo no kakwa umagarji Yesuam. Uvatwa ni walit dano mapatnak subawiyam. May vugam ni makdeng na aslet no ay nubawi. Si Yesu mapataradang diatan tinga to. Sui kabuatan no ikararwana do karawana ni tuwinan niya matadutwa mapataradang diatan. Macita dano panpanyusingan do piki kay gensi pita kani Yohania muyat sununudam. Manakamdar na siratod na katawo at dyan may vat-vatak. Amur ni pero kamanda nira. Miratatangam katuwilandar na sira ni machilu-chilulu di Yesu. Amur ujidar natin niya miraryak. Tama cita daw ni pipapyada suaya may tatanak lutangayinda. Tuda naman siya sira makubut durakwa piki kaigin. Akapi sirising darananu panpanyusing. Manying siram kugunta siraya. Tau may bakira na do Yerusalem nga tawam. Dakatan ngan siraya mapero kabsuvari. Sui kabuno malalaso sa nga tao. Maragat si may paru tawa makatanang duwak man sa nga bari. Api-apiaw kalaluta sira. Kadida makadketan do ngaran ni Yesu ipilimuang do tao. Amuro ni tawagan da jira may. Akalalo da sira mancinya jira so. Kadida mangananawan no ngaran ni Yesu ipamiring so tao. Amma niring sipita kaniwan yam. Do tangay niya matadutuam. Amiringan naman mo chiring nyuan. Ano amiringan naman mo chiring niya mataduto.
nak menyo pala. Jabu kaji namin mancenu namin ni macita kanu namin ni mamiringa. Mirat tatangam paper wundaw ciringda ya lalu da sira. Kapasawi darna sira. Tadi dakalau karatanda. Amaciuman pau kanyangidanu arwa tawang. Sumarinya jama tadutu. Dumapiru ka ba bari na dun mapili yang. Ukakawa kawan na nun ni mapili atawuram. Tungyan su ikas kalima no awawan nanang. Pasawain na si pita kaniyuhaniyam. Mangira na siradu kararida umrarali ni swatawu. Aman chino minacing dajiranu. Panyi-panyi siringan no mapatanatan sunakam da siya matadutua. Kanu kamararakan. Mamiring dam maaluvut sirami nurija matadutu. Maniring siram mupanyi siringan na ni mga mamaug suwanita kanu tirama kanu awa kanu mica madadayan. Sitawiran na ini na punamana ni mga psuvari mom niuyatan munusiri aman chino. Ikong uisuri dano bekena tau duyutay. Ikong upakanak mandasu varia ya busu pipi pangayan. Ukab tekan panyirsingan na dutira ma kanu karwanda panyirsingan nam maluvut sira amna kenakamsu kararat dadya matadutua kanu misaya. Suni pangununung nunanga minavarida do yelo salungiya. Tasi khalote rana kani pangso pilatwa kanu karwanda tawu duyutaya kanu bekena tawu duyutayam ni maluvut sira nimna kenakamsu karakat dasi Yeswa ji milimu teng sunu nuda ni pamnekanmu amagap suvarimu. Dapangununungan u minaciring ma umagardo ni pamnemnekanmu. Amuri upakatenganmu jira sunu nuda yuma lalu jaman. Susidunganmu jaman mupanyursingana magap suvarimu kaji namu gawana milimuang no ciri-ciringmu. Supacitanmu nuyuyatmu. Amang iwak-wak so ing-ing nunutawa. Kayan numapi rukaba vari namuna. Mangurido ngaran ni Yeswa. Ni pamnekan mo magap suvari mo. Mati kasi rami noriam. Tudaguyo-guyon mo pinorianda. Aka miminda niuyatan no seri. Uri ni kuyat da may limuang no ciri-ciringan niya matadot. Uri jidara na mugawi. Umraralira na niya swatawam may yangangiwu ununod da. Sikabun wasa katawa mavivudu kangangina. Tak madito dalo vuci aprapratan. Unipamnekan na niya swa livu-livun no ciri-ciring nam muyat sira milimuang no minakay piruanan ni Yeswa mapi. So nisidungan na sira niya mataduto so umrarali niya tao. So ikabun wasa katawa amiyan so kalaun. Tawam yan so igakwa kanubagayam ni pamalit da so nirpiwu karwan na. Uni palit da nirpiyam nyangi dadu ni pamnekan ni Yeswa livu-livu no ciri-ciring na. Akabunong dasya. Tuda palululuwado ikikasid datawu ukabunungan na. Akman sang uwari na no asaka diwe atawu do. Saipolos apungso. Ami ngaran so Yesefu. Uy ngaran dadyano ni pamnekan ni Yeswa livu-livu no ciri-ciring nam. Si Parnapo, upipi pangayan no ngaran nuram mapayayitsu nakunakum. Tani pamalit na uasa kaniya kawan na so nirpya
katurunannya do ni pamnakan na ni Yeswa libu-libu nu ciri-ciri na.